Maite mba'éicha pahaguito fleitacheera apembilíma YouTube ikatuhaguéicha roipytyvõ ñe'ẽ asápe ha'éva traducción karai ñe'ẽme. Aníke nderesarái emoneĩ che rembiapo eheja ne ñe'ẽreve ha avei ehaiséva ñanemo'ã ehai ñañepyrũ. Ñe'ẽ asa apo pakoĩha. Hetáma ñamba'apohína ñaikumby porã hag̃uáicha ñe'ẽ asa apo karai ñe'ẽgui guaraníme ajépa néi upéicharamo ápe jaguereko haipyvo peteĩháme tembiapo peteĩháme ha'eporãvo haipyvo karai ñe'ẽmegua upéicharamo péicha he'i ko haipyvo. La sorpresa que les tengo no lo van a poder asimilar. Es más, de seguro caerán de espaldas. Bueno, les comento que está en construcción un circo, el circo más grande que ha existido sobre la Tierra. Uno incomparable. Jahecháta mba'éichapa jahai ambueháicha. Apehína ojeporúta ñe'ẽnguéra ndaha'éiva hasyetereíva. Térã ikatúva ojehechauka ndahasýiháicha ajépa. Upéicharamo péicha he'i. La novedad que tengo para contarles no lo van a poder creer. Es más, con certeza caen de espaldas. Está bien, les informo que se está construyendo un circo, el circo más grande nunca antes visto. Uno sin comparación. Ha amombe'usejeýndeko peẽme hína imomba'etereiha ha tekotevẽha avei jahai peteĩháicha ha uperire jahecha mba'éichapa ikatu ojehaijey jaiporúvo ambue ñe'ẽ ndaha'éiva hasyetereíva. Upéicharamo jahechakuaáta ko'ã haipyvo ryepýpe ápe he'ínteha ko'ápe he'íva. Tembiapo mbohapyhápe he'i ko'ág̃a jahecháta ñe'ẽ hasyvéva haipyvópe. Jahechátahína ñe'ẽ ikatúva hasyve ajépa iñembojere ha jahecháta mba'épa he'ise térã mba'épa he'ise joja. Ha upéicharamo ápe jajuhúhina asimilar, caerán de espaldas ha incomparables. Asimilar he'ise joja comprender, entender ha captar. Caer de espaldas he'ise. Esta expresión se usa cuando una persona está muy sorprendida. Ha guaraní hína kóva ja'e jurujái, quedar con boca abierta, ¿verdad? Péva hína ojepyruve guaraní ñe'ẽme. Incomparable ndive ikatu jahecha hína he'ise joja sin par, único, que no tiene comparación. Upévare incomparable. Ha ko'ág̃a tembiapo irundyhapegua he'i ñandéve ñambojeréta guaraníme haipyvo ojehaíva karai ñe'ẽme ha amoñe'ẽsejey ñandéve mba'épa he'i ñandépe haipyvo karai ñe'ẽme. La sorpresa que les tengo no lo van a poder asimilar. Es más, de seguro caerán de espaldas. Bueno, les comento que está en construcción un circo, el circo más grande que ha existido sobre la Tierra. Uno incomparable. Ha guaraníme opyta péicha. Marandu aguerekóva amombe'u hag̃ua peẽme ndaikatumo'ãi peguerovia. Avei ikatukuaa pepyta pendejurujái cherehe. Néi ha'éta peẽme ojejapohahína pukahao. Pukahao tuichavéva yvy ape ári. Peteĩ ndaikatumo'ãiva ambuére oñembojoja. Néi péichahína ha'e tembiapo ajapóva opyta hag̃uáicha guarani ñe'ẽme. Peẽ katu peje chéve oĩporãpa térã ikatukuaáta oñemyatyrõ térã mba'e peẽ peje che rembiapóre. Pehecháke peteremimo'ã che rembiapoguýpe. Néi upéicharamo ko'ápe jaguereko avei tembiapo he'íva ñandéve jaikuaave hag̃ua.
Apehína ojehechauka ñandéve ñe'ẽjoaju mba'éichapa ikatukuaa ojeporu. Ha he'i Pukahaópe ikatu jahecha Borero Tuchúpe. En el circo podemos apreciar al elefante. Oĩ tapicha oipysokuaáva hete Pukahao repýpe. Hay dentro del circo integrantes que de verdad son flexibles. Opo, ova, omýi hikuái amo yvate hetehu'ũva. Saltan, se mudan y se mueven del lugar los acróbatas allá arriba. Aguereko Pukahaópe aike hag̃ua jahápy. Ha karañe'ẽme he'ise tengo entrada para el circo. Vamos. Upépe japuka katuete. Ahí reímos de seguro o nos reímos de seguro. Néi apevehína og̃uahẽ che rembiapo hi'ãite chéve ha vaicháku aikuaa og̃uahẽtava ha peẽme che rembiapo aipotaite peikũmby chendive ko mba'e aikuaáva ikatu hag̃uáicha péicha ipytyvõ tembiapo jajapo hag̃ua jahávo téno ndéve aguyjemímante ópavavépe.